Heute sind wir bei einer serbisch-ungarischen Konferenz zur Zusammenarbeit. Serbien und Ungarn verbindet sehr, sehr viel und ich glaube, dass die serbisch-ungarischen Beziehungen als Rollenmodell für andere Beziehungen in der Region dienen können. Izuzetno su značajni odnosi Srbije i Mađarske, na koga možete da se oslonite ako ne za svog komšiju, a posebno je bitno voditi računa o mađarskoj zajednici koja živi u Srbiji, kao i o srpskoj zajednici koja živi u Mađarskoj, uz jačanje infrastrukture, ekonomskih odnosa, ali i podrške one zemlje koja je u Evropskoj uniji, onoj koja planira da ide ka njoj. I worked for over 10 years for the Konrad Adenauer Stiftung Hungarian office as project coordinator, and I'm delighted to be here today in Belgrade to address the conference of the Konrad Adenauer Stiftung in Serbia about Serbian-Hungarian relationships. Spoljna politika često ume da bude vrlo apstraktna i udaljena od običnih građana i u tom smislu vrlo je bitno imati zemlje sa kojima saradnja ima vrlo konkretne i praktične koristi koje građani mogu da vide. U tom smislu bilateralni odnosi sa Mađarskom su indikativan primjer kako dve zemlje mogu da sarađuju na uzajamno koristan način, a da bi građani mogli to u praksi i da vide.